Id-dinja ma tistax tagħti il-ġenb li tbatijiet li l-kunflitti ħallu fuq nisa. L-appell tal-President tal-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa Ian Borg fi Strasburgu. We must not forget that behind every headline are individuals, families, children, communities whose daily realities are shaped by fear, loss and uncertainty. Id-Deputat Prim Ministru Borg ħeġġeġ ukoll li l-Ewropa tirreżisti t-tentazzjoni illi taċċetta tbatijiet mill-kunflitti bħala xi ħaġa inevitabbli. Huwa qal li Malta se tkompli wkoll iżomm lill-Ukrajna fuq l-aġenda tal-Kunsill tal-Ewropa. For Malta, in fact, it was a logical step to steer forward the process for the establishment of the Special Tribunal for the Crime of Aggression against Ukraine. It is an honor that this afternoon I will chair the Committee of the Ministers' Extraordinary Session to adopt the decision authorizing the signature of the bilateral agreement establishing the Special Tribunal. Dan il-ftehim bejn l-Ukrajna u l-Kunsill tal-Ewropa se jiġi firmat din il-ġimgħa. Fl-ewwel diskors tiegħu lill-Assembleja Parlamentari minn meta Malta ħadet f'idejha l-Presidenza tal-Kunsill tal-Ewropa xahar li għadda, Dr. Borg spjega l-prijoritajiet tal-Presidenza Maltija. Għaldaqstant dak li għamilna diġà fil-Kunsill tas-Sigurtà u anke fit-tmexxija tal-OSCE issa għandna opportunità oħra sabiex bil-Presidenza tal-Kunsill tal-Ewropa f'mument anke fejn għandek diversi żviluppi għaddejjin, speċjalment fuq il-kontinent Ewropew allura l-Ukrajna. Wasalna biex nagħtu xi ħaġa tanġibbli. Il-Prim Ministru Robert Abela se jindirizza l-Assembleja Parlamentari l-erba'. L-istess ġurnata li l-Kunsill tal-Ewropa se jkun qed jilqgħu wkoll il-President Ukren Volodymyr Zelensky.